predsjedništvu i svima, prekinite dejstva, prekinite dejstva, da se zavede jedan red, da prekine vata, pa da izvučemo mrtve i ranjene, pa da sedne, da se počne jednom razgovarati, a ne ovako ovaj vandalizam koji se ovdje primenjuje. Generale, ja vas molim, obratite se vašim vojnicima, vašim starešinama ovim putem i naredite da oni prestanu da pucaju. Moje vojnici i starešine prestaju, nisu ni počeli, znate, nego su bili napadnuti, a prestali su i prestaće. Jel na vas pucao HEP-ov tržni centar? Jel na vas pucala televizija Sarajevo? Jel na vas pucaju ljudi iz civilnih objekata? Pa po njima pucate, generale. Ne pucamo mi po civilnim objektima, nego samo po ciljevima iz tih objekata gađa se na sve strane. Evo ovdje da vidite preko puta komande u žutoj zgradi, razumete, tamo imaju zolje, ose i tako dalje, pustite to. Nemojte vi, nemojte biti navijački nastrojeni. Nema više navijačkih nastrojenih, generale, pa ginu ljudi. Pa ginu ljudi u ovom gradu, gine grad, kompletan. Nema više navijača. Svi ljudi. Nema više navijača. Nego jednako to recite, jednako ja molim, ja apelujem na sve da prekinu, molim vas. Pa mi to upravo činimo jer smo bili ustupili u kontakt sa ljudima iz štaba TO. Evo sad tuče se sa svih strana moja komanda, pa ja mislim ljudi da to može tako da traje u nedogled. Pa ne može, ali... Recite tamo. Da li smo na vezi još? Pa da, evo sad su tamo oni ljudi koji su tamo opet napadnuti od ove paravojske i tako dalje. Gospodine generale, dajte molim vas, javljao nam se ovdje gospodin Doyle koji je apelovao na obje strane. Gospodin Doyle je dao jasnu izjavu, on je rekao da je armija isprovocirana. On je rekao tu istinu, pravu i svaka mu čast. Dobro, to ćemo saznati od gospodina Doyla, svakako i večeras i u dnevniku i inačemo, saznaćemo šta se dešavalo. Ja bih vas molio u ovom trenutku. Sve ovo su krivi samo oni koji su naredili napad na vojsku. To je glavni krivac i tu je glavni zločinac. A to je, vi izvolite, a da se ko je naredio. Ma, shvatamo mi potpuno... Shvatite me ovako kao vrlo ozbiljno i odgovorno da se prekinu ta dejstva. Pa dajte prekinite i vi i nek prekinu svi. Evo apel, javni apel sa televizije Sarajevo. Prekinite svi dejstva u ovom gradu, ovaj grad, ovo Sarajevo, u kome ste i vi služili i još uvijek služite tu armiju u kojoj jeste, nije zaslužio tako nešto, generalno. Da, nije zaslužila armija ovo nešto. Ne, ali ovaj grad, kao civilni objekat, kao... Tu je glavni problem. Pa to je glavni problem, generale, ginu djeca, žene. Oni se ne bore, oni ne ratuju. Molim vas, apelujem da se prekinu dejstva. Da se prekinu dejstva jednom već za navek ovdje na ovim prostorima. I da se sedne tamo razgovarati, normalni ljudi tako rade. Generale, očigledno da se radi o otvorenim ratnim dejstvima, o napadima. Ja od vas tražim, stupit ćemo od vas nakon vas u kontakt sa, molim vas, sa štabom TO, naredite vašim vojnicima. To je ključno pitanje. Naredite vi vašim vojnicima da prestanu paljbu, idemo do štaba TO da on to isto učine. Dajte, molim vas.